Zan kawon da don e jangugol hida wonde malaika no ari kadi non e hadis go kanela do maki konnen e wa innal malaika la tad'u ajniyataha li talibil ilm ridan bima yasna e malaika be no wallina gabati mabbe yaqulu ibn abdul bar ay tad'u lahu ay al malaika tad'u ajniyataha ay tad'u lahu hibe du'anobe ino ay kadi laysa bi bayid ya tawa be wollina gabati mabbe din tigi tawa ko dum non on tigi woni ko jindata non nelaado sallallahu alaihi wasallam woliri non bidon ma ta'wili idan o wi on tigi ara mo wondi e alamul malaika no jiya kadi wa suhbatil malail a'la e wondugol e malaika be tow be nokkeli towdi din haytu fiyondu bayti malaika be ngari mobike nelaado sallallahu alaihi wasallam maki mo bay tolondira do ha ambutiaji wada han Allah wiya malaika be on yi ko mo bondira ko ndaden ko hoddum wona e mudum be ya Allah ko kaari e mo bondiri don den be janto fi ma be wola fi ma be jangude dina maada kan be faminade fi dina maada kan ko dum me yi hawni men be ngari men mobi don ay Allah no jantude fi modon ka malaika be no yewtude fi modon ka malaika be o wi on say Allah subhanahu wa ta'ala wiya dum non no hawni o be ya dum no hawni men o wiya mi ya fikede be wiya Allah kono kaari jono ton en kaari jono ton himo wadi mo yeddude ma mo yedduno ma se wari do ma hani o tubali taw Allah wiya himi ya fike mo sabu kaari kadi no ton kambe watta tare ko gandal mari ko o wi si tawno ko dum non tum hara yonino gandal teddungal o wi wonno fa kayfa wo dum don non fo be di hore dum wa izzu dunya wal akhirah manutun bihi teddugol ka aduna e teddugol ka l'akhirah no yowondira e wawugol jangugol dina kan e andugol dina kan wa mashrutun bi husulihi no shart ina kadi famugol hebugol gandangal shart hebugol teddugal ka aduna e ka l'akhirah ko famugol dina kan e kongudi boyi karmo ko be woli fi yomal gandal no jetten hadis goto tummo nelaado sallallahu alaihi wasallam maki nelaado maki man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salaka Allah bihi tariqan ila aljanna wal malaikatu du ajniyata hanka haditho hanka nelaado maki don wa fadlul alimi ala al abidi ka fadlil qamari laylatal badri ala sa'iril kawakib be wi pural joma ganda e jo e rewo walla no wayi wano lewru ndum nyande sappo nay si lewru ndu yalti non buriri non de akode heddude fof jalbugol e mondugol e nafa yani kay na jalbugol tum nafay kadi woko non kadi jomiraw gandal e rewo Allah tum wayri wano ari non e hadis go kan hadis ardo e sahih muslim ka nelado yewti en fi fadlu al alim ala al abid hadithun mashhur hadith ka oya arno do wari imbe capande jeenay o fala tubude o nani fi rewo Allah o wiya ar o taw ya on don on tindina mo honno tubirta wari wala ni on tum on wi wo a wari dum don fo o wi ta da bu ko tuba alaka tuba hande kadi o bedini mo don wadi mo temedere fayi mo fala tubude kadi on say o immi o nani fi karamo kojo no kugo wiya yewalande on konno tubirta wari o tawi on non on tindini mo honno tubirta pisi on don ko gando a shahid ko non tu falen woli wono jiya kadi on hadis don nen kadi kenela do maki don nen al ulama warathatul anbiya han jomirabe gande ben ko kambe roni annaba ben wanal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama wa inna ma awrathu al ilma faman akhadha bi haddin wafir maki andeno annaba ben ko karmo ko berronata be annaba ben non roni nali de jawdi ko be roni ni ko gandal kala ettudo gandal haraw yetti ko yonata ko do wadi Abu Hatim rahimahullahu ta'ala o wi wo hadis don holli en wondema hombe Allah wi nelaado wi roni annaba ben ko ben ronu be ko annaba be ngardi ko wo kono non annaba be ngardi kon ko gandal mabbe ngal wo kono no woni gandal nelaado sallallahu alaihi wasallam ko sunna makko man ta'arra ma'rifatiha lam yakun min warathati nabi wo kala o mo wali andugol sunna nelaado on don o ronadi nelaado isi annaba ben ko gandal be ronte gandal nelaado kanko sunna makko ko do adi nyande go Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu warda wari ka marché ngalorma o tay tabiyan ko be no yeyude
waktu bimbi kan ka tawata ɗo marché on no sofi o wi he kono yeeyoɓe ɓe yeƴƴiti ɓe daari wo kon ɗum joɗɗini on ɗo ɓe wi men ɗo ɗaɓɓude jawdi la ilaha illallah muhammad rasulullah hiɗon jooɗi ɗo hiɗon ɗaɓɓude jawdi ɓe sendude ronaten neraɗo on ko neraɗo ronini mofteden kono sendede ɓe wi honto wona sendede o ka juulirde ɓe waɗi molet goto kala e jiti adno saadi ɓe dogi ɓe ay ka juulirde ɓe ay goto kala kombo faltake wiyede yaw ronu ɓen mum goɗɗo si wiyama ronata ɓen ma ɗum mettete ka si goɗɗo wiyama o ronata nelaɗo on ɗon mettaymo ka ɓe dogi ɓe folotiri ɓe yey ka juulirde ɓe ari ka juulirde ɓe dari han ɓe yaali jawle no yaltine ɓe yaali hunde no sende ɓe yiltiti ɓe ari ɓe tawi abou hurayra yiɓe tun o tawi ɓe famali ko faala ɓe tindinde ko hino yaltiti e maɓɓe kadi ɓe wi abou hurayra mi yeehi kono noon ɓe andi o fenanali ɓe ko ɓe miiji woni a kamɓe ɓe jooɗi ke yeygol han ɗum sendamalan ni ɓe ɓaali ɓe wi men tawi noon ala ka sen men tawali toon hunde o wi hakkunde mon e allah on tawali yimɓe ka juulirde o oye men tawi ɗon yimɓe dey wonɗum ɓe no wadde woɓɓe no jooɗi no janngude Qur'an woɓɓe no jooɗi no firude Qur'an woɓɓe no jooɗi no janngude fiqu woɓɓe no jooɗi no janngude hadisaji nelaaɗo o onon noon accuɗon ɗon ko ɗum nelaaɗo ronini on ƴettali ko mon kon ko ɗum nelaaɗo ronini on yeyi on tawi no sendede on ƴettali ko mon kon no holli wondema gandal ngal ko wonani kon e fadil wataka kontede aren ka toɓɓere tammere heñaña ko ndoni ɗum ko hokmu talabe lel ñawore ɗaɓɓugol gandal jomiraɓe gande ɓe wi min haythul asl ko fardu kifaya si woɓɓe waɗi hara yoni heddiɓɓen fo kono no ara wonde hara ko fardu ayn si tawi wo neɗɗanke on no faala rewurde allah dewal no waɗɗi e makko andugol no allah rewirte noon e ngal ɗon dewal ɗum ɓaylam felliti enen ko yeeyoɓe ɓuri ɗuude ɗulo no waɗɗe meɗen andugol no yeeyirte nani kono noon hiɗen e laawol ngol ɓayɗen jokkude wono ɓe ceernaɓe ɗo argol jangga juuɗe maɓɓe hande en acciti haajuji meɗen nin fof eɗen arde jooɗagol janngugol ɓe idnillahi allah wawa en faamingol joni noon laawi aren ka toɓɓere naɓere nden laawi hon ɗi gandal heɓorte laawi ɗi gandal heɓorte no ɗuuɗi moƴƴa noon en suɓɓi tun yogaji e majji seeɗa no jeeya e muɗum jomiraɓe gande ɓe wi no tawata si goɗɗo no faala yaade nokku goo haray laawi hewtugol toon noon no ɗuuɗi laawi buy hewtinayi toon kon ɗum won tigui watta na laawol raɓɓiɗingol e welugol ngol fi kadibu fihi akhirahu lakin fi usulihi tashila li naylihi fahris tajid sabila ikhtanim alqawaid al usula faman tafuthu yuhramu al usula o wi gandal ko baharu yaaji ɗum ko bahar yaaji ɗum ko bahar yaaju ɗum si wo neɗɗo wakkiliɗo alkadih wakkiliɗo moƴƴa fubbugol wakkiliɗo moƴƴa fubbugol o hewtoyta kalanni ɗo hara ko wakkiliɗo dey enen noon ɓe wakkilaki te sikke kayne no fokkitanta ka wo kono noon lakin fi usulihi tashila mo heɓi noon lasliji gandal ngal hara o heɓi ko newinanimo gandal ngal ani lasli fannu kala o ɗara matnu goto e ko honno kalmo koɓe waɗiri fi wawgol feƴƴugol ɗon si o feƴƴi ɗon ara o memoya yaajuɗon ɗi jan on tun o yiya ya ko ɗum raɓɓindinaɗa ani so heɓi lasli on ɓe wi o taway no weli fi li naylihi fi heɓugol gandal ngal wo fahris tajid sabila rerru e heɓugol lasliji gandal ngal a heɓay lawol joni wo ihtanimil qawaid al usula wo ƴettu qaidaji ɗin e lasliji ɗin gandal ngal ɗaɓɓuɗin ɗon wo si a heɓi ɗum ɗon a heɓi moƴƴere fiyot ɗum ko manta futu kala mo ɗin ɗon woopi o heɓali lasli gandal ngal o heɓali fannu kala ma ɗum ko wiyete lasli wano dina kan wano wawgol haala arab wano wawgol nahaw e sarf e balaga ma ɗum nahaw e surtout nahaw e sarf e wawgol kadi wano usul wawano qawaid wawano mustalal hadis wan ulumul hadis sifa ɗi ɗon piiji si o wawali heɓugol ka kala seeɗa seeɗa ko faami haray so ƴetti konguɗi ɗin ma o yii nassuji ɗin mari kaw dewta ɗum ɗon o anda ko honɗum ɗum ɗo wi wo tafutu kala omo ɗin ɗon fuuti hurimal usula o hewtoyta hara o harminama hewtoygol ka fokkiti ɗo hara ko ɓawo ɓawo ni yirtade o fokkitali e nokka jomiraɓe gande ɓen noon no wi wo laawi ɗiɗi noon no woodi heɓugol ɗum ɗon no jeeya laawol goo
ƴettugol ɗum ɗon ka defte alkutub almashhura الكتب المؤلفة الموثوقة بها والتي اشتهر مؤلفوها إن إتاتا ويندو بنو لولي ويندو بدينو نو لولي ري غاندال نو لولي ري منهج نو لولي ري عقيدة إن دفتر دون دي wo ƴettugol eɗen ɗon no okkora gandal e andugol non kadi wondema ɗum no okka gandal dey kono ko hewtante ƴettangol hoorema ka deftere direct imam Shafi'i wi wo man tafaqaha fi butuni alkutub aw min butuni alkutub dayya al ahkam wo kala on jangon ɗo hoore makko ka defte o ƴetti defte ɗen o fonta ɓayi mo wawi janggol joni o andi kon ɗum wiyete fa'ile maf'ul e maɗum o andi wiyde makko ni jangirte o wawi sigirgol o ƴettana hoore makko joni o yoqat nafsahu ustadan ara woni ustad joni o fonta o dara ɗon o wi dari ko ɗum e wolta ko ɗum hay deftere karire wi wo kan o ƴetti defte ɗen o janggani hoore makko ɗon fi heɓugol gandal wo dayya al ahkam o majjay ñaworeji ɗi goɗɗo go kadi wi wo wa min a'dami al baliyati tamshikhu sahifa wo no jiya e balaya e musibaji ɓurɗi tiiɗuɗe ɗin ya ceernejo ma wonu ɗeri ɗin ay alladina ta'allamu fi min butunil kutub ɓen janggiraɓe defte ɗen ƴettana hoore muɗum wiya janggay sabuna ɗum ɗon neɗɗanke on o hewtanay ɓe wi no hatton jini e hewtugol ɗum ɗon ila gaya hewtugol nokkure to hunde tawa gogo a durmi janngugol a neeɓi jannede a jannama han a janngani hoorema kadi han a heɓi probléme ji e konko jannganɗa hoorema a ruftike ka ceernajo ma a wi ustaden ko ndu woni ɗum ɗo o firane fa wallahi gandal no hulɓini wonde ade janngayno goɗɗum sikka ɗo sinano tumɓay oɗo ceernojo adi nokke windi ɗum ilan ɓuri mo ay andugol ɗum ɗo hakke mala ko tata mi faami ko windi ko wallahi mi yaa duɗagol mi yaa ka ustaden janngugol si ɓe wooli mi hersa hoore an komi miijuno kon mi tawa haray ko oya windi kon ka deftere makko ko goɗɗum komi janngi kon ko goɗɗum e komi faami kon ko goɗɗum piiji tati fof naati e kon ko ɓe ɗumanni kon mi wiya masibo janngal ngol hoore muɗum dan ɗum ko gaya mo tawata on tigi o hewtanayi hara waɗanta hoore makko kanko tun ɓo kono laawol ɓurgol ngol noon wellude fii ko ƴettugol e juuɗe ceernajo hoolaɗo te hooliraɗo ka wakkilare makko e ka diina makko e ka jannugol makko e ka yiɗugol yimɓe ɓen e ka laaɓangol yimɓe ɓe reedu arugol jooɗo e juuɗe on ɗon ƴetta defte ɗen fuɗɗoro tokose ɗen kadi ɗo e a hewtu jane ɗen fannu kala kadi tokose ɗen ɗo e a hewtu jane ɗen tawa kadi ɓe wi no yiɗana neɗɗa on simo janngude yaw ƴettu ceernojo gooto na yaw hummo e makko de ko fanda yo ƴettu ceernajo gooto ɓe wi fiyon ɗum si o ƴetti ceernaɓe ɗiɗo ma tatto e fannu gooto ceernaɓe ɓen hiɓe luutondiri ka faamugol o heɓay bone se o ɗaara o wola no famiri noon o ruttira no famiri noon o rutta o wonay joni e hayra e jilɓa kon ɗum o ƴettata joni hono so ƴetti e juuɗe ceernajo gooto han o hewti niveau wawgol peesangol hoore makko konnguɗi ɗin donc o ruttoto e konnguɗi ɗi karmo ko ɓen woodi o seedana hoore makko ɗon o yaltina ko miiji kon ko ɗum ɗon ɓuri moƴƴude e aray e ngaray ka neediji heña no jeeya e neediji ɗi tata neɗɗanke on no hani wondugol e muɗum janngowo on needi arano on ko al ihlas ko laɓɓingol anni e makko on fi Allah ta ko woni janngirde ko fi Allah ara ko fi Allah woni janngirde mo e ittugol majjere hoore makko ittangol jamma makko majjere fi on ɗum si tawi ɗum ɗon woppi aray gol alhajo Allah alay ɗum no nafoytamo kadi ɗe nganndi nelal sallah sallam maki no jeeya e tattoɓe adeteɓe naade de kayite ñande dargal ɓe cité ɓen ɗon neɗɗo janngunoɗo kaduna o addore o andine nema makko o yakari joyi gandal ma hey ko nafuɗa kon hey ko waɗɗa o yiya o anda o irro ɓeya ko ndu waɗanɗa ɗum o wiya komi waɗanno ɗum Allah ko fima Allah wiya fenay ko waɗirnoɗa ko fiya wiye ɗum wolanoma kaduna date mona ɗon ka yite e dan neɗɗanke on o laɓɓinanni makko on wi maki noon kogo kadi kala on ɗaɓɓuɗo gandal ngol tawata ngal ɗon gandal ngal ɗaɓɓirtake si wona fi Allah o ɗaɓɓiri ɗum geɓal e geɓe aduna o heɓata barngol aljanna nokkugo ɓe maki barngol no yaha ka yeyte duuɓi capanɗe jeɗɗi ɗum ɓuratamo idan talibol ilmi ya waɗu ɗum ɗo nasba e nayyi yeeso makko sono kala simo janngude ma mo yaltude ɗaɓɓere andugol wondema konko woni wadde ɗon nden si o laɓɓinali Allah fi muɗum wona e wabaale hoore makko wona e perde hoore makko o laɓɓinani e makko on kono ka fuɗɗorde goɗɗo no wawi natugol wonde min la wawi arde ɗo ni
mi jooɗo ɗo mi yiya docteur Mamadou ma man dunahu ma goɗɗo mo tawta ɓen kono no ɓuri lan no jooɗi no yewtude mi min kadi simma yaali mi janggay min kadi mi wawani ka fuɗɗorde no wawi wonirde ni kono noon bil mujahada wa du'a wal istighfar an nihaya takunu hamida inchallah on tigi o toro Allah o du'o o ɗumanno inchallah sakkitoro nden wonanemo moƴƴere molana ɗum o wakkilo moƴƴa samuna imam Daraqutni o wi talabna al ilma li gayri llahi fa aba an yakuna illa lillah wonɓe ɗaɓɓirno gandal tawi nafi Allah kono gandal ngal ɓay ngal ari ngal sadino ngal wonanno Allah mata tumande o jangi han o luggi e muɗum o jangi sira salafen o jangi onno sahabaɓe wurno o jangi onno nelaɗo wuuriduno e sahabaɓe o daari ko woni gandal waɗanta neɗɗo o daari kambaji ko woni mo gandal ngal waɗanaka fi Allah eltamo noon si tawi ko Allah mo Allah yiɗen moƴƴere o arta kadi fiyon ɗum anni on no wela fi imamu Thawri o man adraku man Thawri dhalika jabal on o wi alaktu nafsi alaktu niyati ما أشد ما علقته نيتي ما علقت شيئا عفوا ما علقت شيئا أشد علي من نيتي ومي جردالي أي هونde sattu ɗo gerdugol e muɗum hewti anniyamo fayna tataqallabu alayya nokku go wi duuɓi nogay la gerdude anniya on fiya taware ko fi Allah mo waɗirta golle ngam faala no satti hoore am kono bil mujahada on tigi o hewtay no jeeya e nediji ɗi tata cenaɗi janggo gandal no hani jogottade ihtiramu nas teddingol yimɓe ɓen khasatal ulama minhum teddingol karama koɓe ɓen hara o wolataɓe si wona ko moƴƴi o jokkata palje maɓɓe si o yii palje maɓɓe o torantoɓe Allah e Allah yaafoɓe hara o ƴettata ɗum ɗon fa kiyata majlisihi akhta a fulan fi kada akhta a fulan fi kada wano Allah jarriborino woɓɓe go feerno ɗo majlis ji maɓɓe ɗin ko on woni ñamete kon e muɗum ko tebbeli karama koɓe ɓen docteur o ko figu tum ɓe gandi karama ko ka on no anda tawhid on ɗon o anda ɗum on ɗon o anda ɗum on no falji e hunde kaari ɗum falji e hunde kaari fakat majlisihim hum al ulama wa yaqulu ahlul ilm ida kana ihtiyabu ammi kabiratu min al kabair fama baluka bi ihtiyabi ahli ilm si tawi woni ñowgol neɗɗo wo neɗɗo ni tun ko boneji molanaɗi ɗin ittinoon e sikke kon ɗo woni e fiima ɗen ñowgol karamakojo sabuna si a liɓɓi valeur karamakojo e yeeso yimɓe ɓen hara a sokki gandal ngal hara noddimɓe ɓen e moƴƴere ɓise ɓe ƴettata e juuɗe on karamakojo hande kadi ko juuɗe on mo ɓe ƴettata ko ammo anda hay tattaliw majjinaɓe ko ammo tawata hay fatiha walaki ka reedu ma ta ko fi Allah idan karama koɓɓen o teddina karama koɓɓe moƴƴa si imam Shafi'i o wi karama kojo ala mo faljata ala neɗɗo mo faljata oɗo waɗi imam Shafi'i wi wo ya'ba Allahu an yatimma kitabu illa kitabu wo Allah sanno ya deftere timmu deftere windande yande timmu si wona deftere makko nden kanko tun kala deftere windande a tawi goɗɗum no muɗum ellano e muɗum leno fiyon kullu ibn adama khata wa khayru khata'ina tawwabun oɗa kadi no gasa o hewti rutubatul ijtihada falahu ajru himo mari baraji ajru ijtihadihi donc si a yi ko duwanagol mo hara ƴettali ɗum ɗon waɗa ko bonnira inde makko nde o wi kadi fii ka hollugol wondema wonde a sikkayɗa wonde e sawab hara ko an falji o wi ruba ra'yi as-sawab yahtamilu al-khata ruba ra'yi al-khayri al-khata yahtamilu sawab no wawi wonde min feere am mo mi sikki on ko sawaba hara faljere nden ko ɗon woni feere oɗa mo mi sikki on ko faljere no wawi wonde hara sawaba on ko ɗon woni idan ko ɗum waɗi jogodiren tun mana se wi jogodira mana ko en teddin karmo koɓe ɓen on ɓe Allah amiri nabi ilmihim en ɓe tata Allah no waɗani qabul kadi fi qulubi nnas yimɓe ɓen Allah waɗiɓe yiɗiɓe yimɓe no jaɓɓiɓe no teddiniɓe hanta aru ko tata haray ko rewirta Allah ko bonnugol inde ɓen ɗon ɓe ko joɗagol ɗaɓɓita tabbu zallatul ulama ibnu manda wi wosi tawi kullama akhta alim taraknahu wa ilmahu wosi tawi tumande kala nde karmokojo farji e gaccitimo kanko e gandal makko ngal wola mastafadna min malikin wala imam abu hanifa wala shafai wala ahmad wala ahad wo en nafitortano goto ɓeɗo karmokoɓe fiyon ɗum goto kala e maɓɓe no mari ka falji lakin haulayi ɗin fawatiji maɓɓe ko mahmoura fi buhuril khairat
koko ukki e nder moƴƴereji makko moƴƴereji maɓɓe tata ko baharuji balyon goto si ari ukki ɗon nden ɗum watta goɗɗum bal ɗum ɗon ko ɓantay ko daraja makko tun hollugol wiɗema ko neɗɗanke si wi ɗon nden kadi no jeeya ko kadi talibaji on wakkitorto muññagol on neɗɗo mo hani wonde muññiɗo yonɗiniɗo kala tampereji ko woni Fii Ganndal o muñño wonde tampereji ɗi ko jiɗɗe ceernajo o heɓata wonde ceernajo o sattinanaymo konguɗi o wona o mettinanamo yo mool ɗo andu ko imma piiji ɗiɗi ko cheytan woni yaltande mo ya ceernajo waɗmo goɗɗum ɗum men tan o accargo jarni ma ɗum o oye ceernajo jarnimo to mool no ari salafen wonde maari goɗɗo go o arno o immina o kaydu yo yo janggo e juuɗe kanonkojo moolanaɗo kanonkojo haadi funnoɗon madina on sara o ari ka makko o jooɗi ka majlis makko sera o yewimo ɗum wandi ko bagi ngar ko janggol o wi kon joɗɗinimaɗa bagi o wi ko janggo o yiya dembo ɗo ɓe pooɗumo o foccimo noga o yimmo ɗo a yiɗo gorejo ma ɓay ɗum ko yeehi ko iwku noon e saare o yiltaki ka maɓɓe de o yehi han jemma o yehi ka ceernajo on kadi o yewti tun o wi stade ngel an ari janggugol o wi ko yawiɗa men kon to yonali makko ɗo kadi arata yahoɗalan armi jande o ari o wi pooɗemo o pooɗi o focci subaka o ari o fini o tawi bakin kun kadi o wi ceernami ɗo ari kadi yawon foccan o wi ari noon mi jande o ƴettimo jannimo on o wonno aya e karmokoɓe Ganndal la yahdurni ismahu l an inde makko ne woni mantaki ɗo nini kono o luttuno wonno aya e karmokoɓe Ganndal ɓe tata fi maɓɓe woleta ñande darngal ngal dari ñande go karmokojo go kadi o yeeɗi aɓɓere Ganndal nokkugo o hewti toon o tawi no ɗuuɗa te sey o tawi o wata heɓugol Ganndal ngal o faala ngal e juɗe o ceerno jeew accu hara ɓe weddonto ɗo ɓe ɗiɗo tun o ara o janga o acci ha gueɗe on no natoyde ka makko o ari o salmini ka dammugal on wi kori kombo o wi ko min o wi kori janka o ko janggugol mi ari o ƴetti bafa ngal o honki memi yaasi o ara kangol er ɗo e ɗaari janggugol o wi yaafe oya naati tun o waali ka naatirgal on o waali ɗon janggol tiiɗugol no wadde oya finoyi subaka tun feggi e makko o wi yaafe ustade mi faala o liɓɓudene yaafe o wi kori jang o stade ngari lan habbi han yalto mi jeejam kadi ko janggugol mi ari o wi an on mi andi ko janggugol arɗa o ƴettimo janni wonde ko a taway piijigo e cennaɓe ɓen ko ya muñño hara ta yi ɗum toroɗa Allah ta Allah holle hayɓe karmo ko ma ko ɗum waɗi no woodi waktuji goɗɗi a ha na natugol ka maɓɓe fiite a yoyi ellaji maɓɓe ka nder suudu maɓɓe yaltina ɗum e wolugol ka yaasi muññoɗa nde gandi soɓa on o yawno ko yahate lewru o yaari koye ɗen fiɗaɓɓugol hadis mo nanu no on kadi goy nawdi mari o nanali on hadis kono ɓay hadis on filla tawi on tarik ɗon nden o nanali on tarik ɗon nden tawi tarik on no towi ɓuuri lawol mo yingol o yehi hanka on ɗon fiye ɓoygol kanko kadi sana towɗo Jabir bun Abdillahi sahabi o nani hadis no fille wondema nelaɗo wooli hunde kaari o wi ko on mbo haalanma ɗum on wi ko Abdoulaye bun Unais sahabajo go kadi wo kon walamma o wi ay Abdoulaye bun Unais no Cham o wi joni probléme ala o ɗaɓɓi baɗɗateri o prépari o voyage lewru o yehi ka Abdoulaye bun Unais o hewti o salmini on e gollowon ɗon o yehi haalanemo o wi kori jang o wi ko goɗɗo no ka dammugal o wi ko ombo o wi ko Abdoulaye bun Jabir o ari o wi Abdoulaye bun Jabir on bo o Abdoulaye bun Jabir goto sahabajo nelaɗo o yalti o ari o tawi mo welti sahabaɓe ngari ɗum tikke on sayi si ɓe yiidi ɗum no welndiyan ɓe lunnodiro ɗum manni o wi naati o wi o ena ɗum addilan o wi kori jang o wi ko addilan ko hadis mi nanino iɗa wiya nelaɗo no maaki min mi nanali heɗe ko fiyonnugo yay nani wo mi hulita mi maayu ma ɗum maaya hara mi naniralima ngal ɗon Ganndal o wi ko noon woniri mi nanno nelaɗo no maaki o wooli o wi awa en on sayi o wi naaten o wi oye ko Ganndal mi aranno na yuragol ma en on sayi o yirtoyeyi idan o muñño moƴƴa moƴƴa e gandal ngal no jeeya kadi ko hani wakki mannade gollitirgol Ganndal makko ngal ko jangi konko yaw gollitir moƴƴa moƴƴa na yaw fijir o muñño kadi ko yimɓe ɓen tampintamo kon ma ko yimɓe ɓen jalatamo kon o muññito ɗum ɗon fof kadi wono jeeya e yoga piiji jantoɗen ɗo piyo ɗiɗo mata no jeeya kadi wo ya feeñu Ganndal makko ngal e makko Hasanul Basri wi kana talibul ilmi yura dhalika fi sam'ihi wa basarihi wa takhashu'ihi wari neɗɗo menen ono mi andirta kaalijo ko on ɗo janngude a yiyay tun e makko annda ani Ganndal ngal feeña e makko a yiyay ka haala makko si o woodi
ayiyay ka yeso makko si o darima ayiyay ka jikku makko ayiyay ka hulol makko Allah kadi on don hari o gollata o mara o jangata o mara ko ya wakkilo inno no jiya non e piiji wallahi dimo kadi bugol gandal attaqwa hulugol Allah Allah wi wattaqullaha wa yallimukumullah Imam Shafi'i no tabite makko o wi shakawtu ila waki'i su'a hifdhi fa arshadani ila tarki al-ma'asi wa qala ilam bi anna al-ilma nuru wa nurullahi la yutahu asi o wi mi wullitino nyande ko kay Imam Waki mi cerna hande hum jangu no sattani nan seeda de o wi andu de gandal ko annora Allah kanon o kota hulowo idan waktu on nangi moƴƴa cerna ɓen ɗumani ken bonni paamo eɗan no jeeya kadi e ko wallitoto neɗɗanke on wawgol windu janngugol mandinagol ko windata kon si o windi e so jangi goɗɗum o winda o hunjo kadi o winda o ara wakkilo o hunja o fillinno kay darɗo ko docteur en ko ɓewni jandude hafidahullahu taala wa ra'a e pular yiltoɗen ɓay tumɓe jangude ƴeeɗen sigiren konko janguɗen kon firanen hoore meɗen kadi e pular fillinnoɗen wallahi ñande go a taw yahara wonino gando hara anda ko ɗum jomirawo gando kadi no imi o wi al ilmu sayyidun wal kitabatu qayyidu suyudaka bil hibali al wathiqati fa min al hamaqati an tasida ghazilatan wa tatrukuha bayna al khalaiqi tariqatan wo gandal ko wañete wo si a wañi goɗɗum haɓɓir ko wañirɗa kon ɓoggi tiiɗuɗi hara yata wono jeeya jofoyagal e feetere ni goɗɗo wañata jawre waccitira ni wañen e jawre nden no jinda hakkude yimɓe goɗɗo go pippitoto joni tunda jeeya no jeeya ko korta gandal kadi koko won ɗon wadde ɗo mulazamatul ulama muzahamatum fil majalis wondugol e cernaɓe jokkugol cernaɓe fa wallahi no woodi woɓɓe meɗen ɗo wonɓe dogude ɓawo ɓe cernaɓe ɗo ma cernaɓe goo haray no gasa ɓe ala hettade janngugol no wonɗe jangirirde ni kono wallahi ɓe humpiti masalaji goɗi tawata e ganda li anna cheikh daiman o abadan fi tadris ceernajo on o mara tan mo ala jannude imma antarik sual wal jawab imma haray goɗɗo no noddimo no landimo min no woodi piiji buyɗi mi andi wallahi masalaji buy ko haray la wondi e ceerna ɓe lande téléphone ma goɗɗum ngo mi nana ɓe jaabo tawa haray la wawno wuurde gurdal ganduɗan fof mi hewtani ɗum no wallahi aqulu bi haq kono mi anda ɗum e ɗon kam jooɗi ɗon idan ɗum mulazamatul ulama o muzahamatuhum faidaji goo kadi no woodi ɗum tawado o yiya on tigi o jangga e neediji tippintinare ceerno ɓen wonande Allah subhanahu wa taala aranu e wonande jeeyaɓe Allah ɓen honno ɓe wondireɓe ɓen yimɓe ɓen fof ko gootum e maɓɓe heɓe newi ɓe ɗummanni on tigi o jangga ɗum ɗon kadi moƴƴa ko ɗum waɗi karmakojo goo wi Ibrahim o wi kunna nati masruqan fa nata'allam min hadihi wa dalli min arayno ko masruq min janga jikkuji makko ɗin nediji makko ɗin tawsi min janga noon gandal makko ngal Abu Darda kadi wi o wi min fiqhi rajul mamshahu wa madkhalahu wa makhrajahu ma ahli lil wono jeeya e gandal ko neɗɗo mari ko hollata kaarijo no mari gandal mo andi ƴawrgol makko e tipporagol makko e natirgol makko yaltirgol makko wondude e janguɓe si o ƴawray o tipporay o naatay o yaltay sono kala mo wondi e janguɓe fi on ɗum o jangga e piiji boyi aɗo hewtugol ka ɗuma on tigi o wallitoro karmo ɓen no wirnoɗe noon fi famugol defte ɗen no jeeya kadi e ko sakkoto neɗɗo on janngugol aranu ɗum neɗɗanke on joni en yewti ɗo fof tamthili akfa'u abuhum adama wal ummu hawwa'u nafsun ka nafsi wa arwahum mushakalatun wa a'dhamun khuliqat fihim a'da'u fa in yakun lahum min aslihim hasabun yufakhiruna bihi fattinu wal ma'u ma li fadli illa li ahli al ilmi innahum ala al huda liman istahda adillau wa qadru kulli imri'in ma kana yuhsinuhu wa lirrijali ala al af'ali asma'u وضد كل امرئ ما كان يجهله والجاهلون لأهل العلم أعداء
o wi yimɓe ɓen hollugol wondema gandal no mari ɓural ma yimɓe karmi koɓɓe no mari ɓurer o wi yimɓe ɓen si en daari ka nandintingol ɓe fof ko gotum wano wiyen wano oɗo himo mari guite min kam la mari guite himo mari kine la mari kine mari juuɗe la mari ko nandindinɗe o en tawi ko gotum wo baba maɓɓe ko adam nene maɓɓe ko hawa ɓe seeda ɗon hay hunde ko wonki oɗa mari ko wonki oɗa mari fof no nandi ko ƴiye e tere tokka e makko ko ɗum kadi fof no nandi wo kon noon wo si tawi ɓe marno dambe ɗe ɓe mantorto wiya min komi ɓi kaarijo lasɗi ɗum ɗon on konto ko fattinuwal ma ko loopal e ndiyal donc fusɓe ɓurɗa o wi kontoyɓe ɓen ɓurdiri wo kaka gandal wo malil fadli illa li ahli l ilmi innahum wo ɓural alana si wona ɓen marɓe gandal ko kamɓe woni liman istahda ala alhuda liman istahda adillah wonande peewal o daɓɓirɗoɓe feewal ɓe tindinay mo o yaha o wi neɗɗanke kala noon kadi valeur makko on ko embere ko andi kon wono woniri noon yimɓe ɓen inde maɓɓe ɗen ko golle ɗe ɓaɗi ɗen ɓe andirte ko kaarijo noon kaarijo fi on ɗum kaarijo kando kaarijo golle ɗen andinay ɓe wo neɗɗon kadi diddu makko on ko majjere ko wondi kon e muɗum ko ɗum waɗi aljahiluna li ahli l ilmi ada'u majjuɓɓen ɓe maraɓe anda valeur karmo koɓɓe goɗɗo go kadi no windi no waɗi jimi fi yewtugol fi gandal o wi al ilmu ahla wa ahla ma lahu stamat أذن وأعرب عنه ناطق بفمي العلم غايته قصوى ورتبته العلياء فاسعوا إليه يا أولي الهمم العلم أشرف مطلوب وطالبه لله أكرم من يمشي على قدمه العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في ظلم العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم وبي غندال woko an yo ɗaɓɓo gandal andu ko ɓuri ɗum ɓuri teedude ko ɗum ɓuri teddude marɗe valeur ko nooru heeɗi ha hande ala ko nooru heeɗi ha hande ko teddi ko mari valeur ɓuri gandal o wi ko ɗum ɗon kadi ɗengal wooli fi muɗum ha hande ko ɗengal ko wawi yaltingol goɗɗo nana faama ko mari valeur hewtali wano gandal ha hande o wi gandal ɗuma mum on rutuba mum on ko towi ko no hatti ka towi wo yacce muɗum doge ɗaɓɓon gandal onon marɓe himmeji towɗi wo gandal ko ɗum ɓuri teddude piiji ɗaɓɓaɗi ɗin fof kala on ɗaɓɓirɗo noon gandal lillahi fi allah akramu man yamshi ala kadami kanko jeeya ɓuɓe tedduɗo ɓe yarɗo koyɗe muɗum ɗen ani neɗɗanke ɓurɗo teddude koye ɗaɓɓiraɓe gandal fi allah o wi gandal ngal noon koko towi ko teddi gurɗan wonande jeeyaɗo on wano woniri noon majjere kadi wonande majjuɓɓen ko mayde omo woɗi kadi fi wasigol talibaɓe gonno ɓe ɗaɓɓirta gandal e honno ɓe wallitorto ɓe ɗum manno o wi ya talibal ilmi la tabghi bihi badala faqad zafirta wa rabbi llawhi walqalami wa qaddis ilma wa arif qadra hurmatihi fi lqawli walamali waladabi faltazim wajhad bi azmin qawiyin lasna lahu law ya'lamu almar'u qadra alilmi lam yanami wannusu fabdulhu littullabi muhtasiba fi sirri waljahri walustada fahtarim ومرحبا قل لمن يأتيك يطلبه وفيه محفظ وسايا المصطفى بهم والنية اجعل لوجه الله خالصة إن البناء بدون الأصل لم يقم o wi he kono yo daɓɓeɓe gandal taw daɓ goɗɗum ngo place gandal taw daɓ goɗɗum ngo taw rerri fi goɗɗum ngo ɓuri gandal maranan wallahi mi wondiri jomiraw joma kala karammo ngol e ɗuma e anduwal ngal wallahi am heeɓi ko tiiɗi ɗaɓɓugol gandal wi teddi gandal ngal anda valeur hurma gandal ngal wo ka konguɗima e ka kuuɗe ma ani hutora nediji gandal kadi jogitoɗa wo wakkiloɗa tinnoɗa haray ɗim a waɗali ɗim e tinnere ma nden ko tinnanta ko hunde wotere tun ko heɓugol gandal o wi si neɗɗanke on andi valeur gandal wallahi o ɗanatanoko ɗaɓɓere gandal si mandi valeur gandal o ɗantako wannus laaɓugol reedu kadi fabdulhu waɗan ɗum ɗon ɗi tullaɓe muhtasiban wonɓe janngude ɓe laaɓanɓe reedu yani jannaɓe wasiyaɓe tindinaɓe hollaɓe ko ɓe hani jokkugol fi sirɗi ka gunno e ka feeñi ɗon wal ustada fahtarim ceernajo on ma on kadi teddinamo dey wa marhaban qul liman yatika yatlubuhu kala ɗo kamaɗa ɗaɓɓugol gandal qulna hada lil ustad falyaqul lana marhaban bina yaw wi marhaban kala ɗo e maɗa ino ɗaɓɓude gandal wa fihi muhfadu wasayal mustafa bihim ɓen ɗon noon mara wasiyeji ko nelaɗo wasima kon fi
ɗaɓɓoɓe gandal ɓen wan niyatu allillahi li wajhillahi khalisatan anniye ma on non laɓɓina fi allahu subhanahu wa taala innal binaa biduni l asli lam yakum sabuna honno wiyete kala ko darna si tawi mara lasli o darna o tawata o wata heɓugol ka o dari haray daroto wano ɗo waktu on nangi en moƴƴa moƴƴa en faleteno haray en waɗay no ɓuri ni ɗen kono daroɗen wano ɗo toroɗen allah subhanahu wa taala an yaj'al kulla ma qultu huna khalisan liwajhihi lkarim فما كان من ثواب فمن الله وحده وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء وسبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك